sam Zrčnić, a vi gledate Rato Live-a. Snimo se. Mi smo prošli epizodi stigli do ovog. I da mu kupimo pušku. Jesi. A da, znamo je moj drug Strahina Trfanović. Dobar dan. Odgledamo video za $6.000. Dobro jutro, Leno. Dobar dan. Danas je lepi dan. Pičana na kučki sine. Ima sisi. Ja, daj to. Ok ljudi. Kako ono? I nastavljamo s klip. Nisam ništa kako. Sad bi mogli kupimo gume. Idemo prvu partiju. Teramo. Nemoj to da pa. Ne gazi se, staj trcinet, evo ti trcinet. Što muziku? Ode fure. Pičana na kučkin, bitch. Pišite u komentare ako želite majke. Ali ću pasiti da snimim tako da sad poznam. Ali da, to ću kažem na kraju klipa da ja sam mutav. Kao što znate. Jebem ti telefon, što baguje! Ajde, lutko! Ajde, bre! Ajde, može! Tan, tan, taranan! Tananana! Ne udaraj se, staj trotinet! Nova mi je trener. Što? Ali ja ne bih smela. Konac još nešto... Ok, ljudi, ja se vratim klip. Kupimo Disney. Idemo na drugu. Što ti je što udara? Sad ti ne. Si ljubila? Jedi go. Jedi go. Ne muješ go. Jebem ti glava. Budalo se, kaži. Evo. Ne. Ne. Šta bilo? Ništa. Uvezio se Danilo. Ok ljudi, meni prosto samo da vam kažem ovo. To je bilo to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro na tad. Pozlutko.